Kardom nili uruning tikathak karbeng long news arning sama berta pini langkonita. Ingdeng kretrok karbi hiljer amai amahang ketek arni ketalon pon. Nijang karbi ang long jengka irrigation IB along ingdeng kretrok karbi hiljer amai amahang ketek arani ketalon pon. Labang so amai along aluhi sarpo aman pen kache tongdun jengka municipal chairman Sar Singh Thangcho Gangbura Teron jengka college principal Ram Singh Thangcho karbi lamet amai central committee dunmei phulapen karbi hiljer ketok atum chetong dun rinti. Mailong hirjir aluthui jeng naipu akitab jengka municipal chairman Sar Singh Thangcho ari deng pensi ingpu ponlo. Lapen hirbang atum kaprek mailong hirjir parjupon. West Karbi Anglong jengka irrigation IBL long nitum padap baji roksira achitin pen nitum karbi hirjir ramai. Ningkan kretrok mate ingdeng kretrok amahang kithe katalon panceng ponlo si wangbom pen nitum bajiner kep prachiti malom lampen nitum la hirjir long lem rapet akihai kap romhang alang lisame general secretary lo tapente aku dotulang bisurup terang alang listame dak nitum long maksud karbi hirjir ramai long nachirabdun hirbang polo lapen alang li ke finance secretary lo lapen aro indo dotulang nitum long nachirabdun pen non alang li karbi lo ceklo jon aprang labangke akihai Joy Singh Timung alang li bangkedak nitum karbi hirjir ramai long vice president lo la sini nitum alang li tum same cikimu pon padulo lapen nono bangke nitum dak hirbang amai mate la sosai bangke nitum la sosai deng pachun bomlo tambom lo lapen dak jasemet nitum pini la bangso hirjir amai mate hirbang amai binangko bangla helo je ningkan trok bak do nitum asapsu bangso hirjir amai katikuk he bangela helo je COVID-19 laso penamat hirjir amai kidi pon bang tikuk rok lo lasini non puthot labangso hirjir lamjir lamet lamchong non thur owi kimia phan ansose ketok kelang patika pachini pon thujia phan nitum pangcheng pon thulo penitum bangso hirjir amai pensame chuniri pon thulo la non thur owi mitum phan athe mo peju pen bangke litum cetini derji ilitum jongsi hirjir lamjir jongsi mosara ki hirpen danglo ason ki hir jongsi ilitum claim pon pedet prote ilitum bang mane mo abidet po siapor ke lasini ilitum khaya farman longria farman lamet lamchong pangcho farman sinitum an sose paprang pon nangji ku matha pensi nilitum lamang so hirjir amai pangtang ponlo lapen pining pen nitum thot pangcheng pon thulo lalo lasini tum long akhe hai Sar Singh Thangcho alang li sini tum long ini la bangso hirjir amai long ke aluhi sarpo man pen nitum chahang ponlo lapen akhe hai Gangbura Teron alang li jengkha college alang li chairman lo alang li phanitum chahang ponlo lapen ke KCS central committee lembang pu ke hai Rensing Timung alang li sameda nitum phani hirjir lamjir kapangcho puthat nitum phan jumesen lamthi nang jaidekang lo na bidisore nang bidekang lo pen adun thru bangke lo je karbi lameda mai long Arnisia Farman Lumbajong Ovi Kimi Chingthur ME School along Arnisia Farman Jaffa Karbi Anglong District Committee atumpen Medical Health Camp kipipon. Kiduk det keboy det rong atok arlo kisok yun kiduk aradatum aphan Jaffa Karbi Anglong aro lapen medical asai kam atum chelang si ake joypen Arnisia Farman Medical Health Check Up Camp piman ponlu. Lason si kedam tang arni langpher constituency angkang klordong arong along Jaffa Karbi Anglong District Committee atum pensi Arnisia Farman Medical Health Camp biponlo. Lasopen non puthot Lumbajong constituency along ta Lumbajong Ovi Kimi Chingthur ME School along Arnisia Farman Medical Health Camp kibi pedupon thulo. Bangso along Kachetong Dun Joint Director Health Service Dr. Borsing Rongpi, Dr. Bor Thakur, Omorjit Tiso, Dr. PP Sharma, Dr. Nipin Inghi, Dr. Dengthong Teron, Lapen, Jaffa Bidi Sarpo Kiri Ronghang, Rongasar Hemari Kramsa Atum Penchenglo, Pedang Anket Hekiding Atum Chetong Dun.
Lumbajong owe ki meeting tour ME school along 1 day free medical health camp ki bipon along penang an sarpi sarphu rong aradatum bang pharoi sira trokep an abang phuatum kesu chilang dunrinti si mesen pen pachon ponlu আজি Lumbajong constituency area Emery Kramsa gaon Jaffa Karbi Anglong unit hoy Karbi Anglong unit hoy itu পদক্ষেপ লৈছে ফ্ৰী মেডিকেল চেকআপ কেম্প ইয়াত তেওঁলোকৰ উদ্যোগত কাৰ্বি আংলং হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা নেশ্যনেল হেল্থ মিছনৰ পৰা তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আজি ইয়াত কামচা গাঁৱত যিটো ফ্ৰী মেডিকেল হেল্থ কেম্পত জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ ডক্টৰ বৰসিং ৰংপি আৰু DPM অমৰজিৎ টিছু নিজে তেওঁলোকে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈ ইয়াত ফ্ৰী মেডিকেল হেল্থ কেম্পটো তেওঁলোকে উদ্বোধন কৰি গৈছে কিয়নো যোৱা 10 তাৰিখে লুডুঙত জাফা হয় তাত বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসাৰ সেইটো উদ্যোগ লৈছিলে তাত ধুনীয়াকৈ হ'ল তাত 250কৈ অধিক গাঁৱৰ ৰাইজে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে চিকিৎসা পাইছে আৰু লগতে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডো তাত বিনামূলীয়াকৈ তাত বিতৰণ কৰা হৈছে সেই খবৰটো পাই আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মহোদয়ে দয়ানী মধুমিতা ভাগ্যৱতী বাইদেউ যোৱাকালি আমালোকক মাতি তেওঁ আমাক আৰু ধুনীয়াকৈ আমাক চেশ্যন দিছে যে আপোনালোকে আৰু ভালকৈ কৰক আমি আছো আপোনালোকৰ অফিচত আৰু তেখেতে সেইটো ক'লে কি আমাৰ ডিপু ওচৰে পাজৰে বা বেলেগ বেলেগ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ বিনামূলীয়াকৈ এতিয়া আপোনালোকে চিকিৎসা পৰ্যন্ত ৰংমঙে ব্লক আৰু চামিলাংছ ব্লক আৰু নীলি ব্লকত ইণ্টেৰিয়ৰ প্লেচত আপোনালোকে আৰু কৰক বুলি আমাক চাজেশ্যন দিছিলে আৰু জাফা ফালৰ পৰা আমিও খবৰ দিলোঁ গতিকে অহা মাহত 16 তাৰিখে আমি ৰংমঙলৈ আমি বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ কাৰণে আমি এতিয়া জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ আৰু DPM লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু তেখেতেও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি কৈছে আৰু এটা মোৰ অনুৰোধ আমি 10 তাৰিখ যেতিয়া লুডুঙত বিনামূলীয়া চিকিৎসা কৰিব যাওঁতে তাত আমি এটা খবৰ পালোঁ গাঁৱৰ ৰাইজে ৰেচন কাৰ্ড থকাকেইটা চৰকাৰে যিটো ৰাইজক যিটো অৱদান আগবঢ়াইছে বিনামূলীয়াকৈ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড বিনামূলীয়াকৈ বনাব তাত যিটো সুযোগ দিছিলে কিন্তু তাত কেইজনমান ব্যক্তিয়ে গাঁৱৰ ৰাইজক বাধা বিঘ্ন কৰিছে বুলি আমি শুনিছোঁ কাৰণ আমি ইয়াতেতো বিনামূলীয়াকৈ আমি সেই কাৰ্ডখন দিয়াবলৈ কাৰণে আমি আগবঢ়াই আহিছোঁ আৰু চৰকাৰে সেইটো সুযোগো দিছে কিন্তু তাত 1-2জন ব্যক্তিয়ে বোলে ৰাস্তাতে আগভেটি দি তোমালোকে তালৈ যাব নালাগে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড আমি বনাই দিম বুলি কিন্তু আমি গম পালোঁ পিছত সেই কাৰ্ডখন তেওঁলোকে 200-300 টকা লয় বুলি কৈছে গতিকে যাতে যেন এইটো হ'ব নালাগে চৰকাৰে যিটো আমাক সুবিধা দিছে সেই সুবিধাটো সকলো ৰাইজে তাত উপভোগ কৰিব পাব লাগে সেইটো আমি জাফাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ আমি সেইটো অনুৰোধ গতিকে আমি যিমানটো পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু যিটো কাৰ্বি আংলং হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তাৰপিছত নেশ্যনেল মিছনত যিটো আমাক যিটো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ডক্টৰ বৰসিং ৰংপিৰ অমৰজিৎ টিছু হয় আমাৰ EM সূৰ্য ৰংফাৰ আৰু আমাৰ CM তেওঁলোকে যিটো আমাক যিটো ইমান ধুনীয়াকৈ সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ আৰু গাঁওবুঢ়াক আৰু গাঁৱৰ মুৰব্বীবিলাকে যিটো আমাক ইমান যে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকক আমি জাফা হৈ তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু লগতে আপোনালোকে যিটো সংবাদকৰ্মীসকলে ইমান দূৰ দূৰণিত আপোনালোকে আহি পাইছে আৰু মোক যে খবৰ লৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকক লৈ আমি ধন্যবাদ দিছোঁ থেংক ইউ Ningkan trokebra hini narlongati adorso arong annual foundation day ketalon pon.
Village Development Committee Narlongati Adorso lapen KSA Narlongati Adorso atumpen chepater piponsi aruni phai khrohini lapen khoreke thom arni dokmoka Narlongati Adorso arong along ingdeng troke brahini annual foundation day alir alon ben ketalon pon Lason sinify krehini arni adap apor pen bangso arong along keseng ahut kacepat dukmate founder atum aphan tirim kaching duk peduponlo Lapen klim somar atum aphan sport kapathu ason kacepati peduponlo Lapen education anat setami ason kacepati peduponlo Lapen ni phai krege thom arni lunbarem kacepati peduponlo Lapen HSLC mate kep angdeng ki undun Lapen HS asat lang along ki undun atum aphan karchopon lapen education awareness setami peduponlo Kaprek ke pathu asa yang deng ponlo lapen ke tok langamus tame sayang deng ponlo lapen ke patumi orhai si analo nitum na lomati ke doan orang war sai ke kemdun abang thu kan cenglok lugo thek abang thu kan cenglok nitum rong siarap ten isi kecipari kecepaleng kecimum asal mai dapat dupon lo, bangsa pen api tuhi nilitum lutun amalin patupon lo, bangsa lutun amalin bangke sarbi dasing lopi karbi butang jubara song tiripi pongcun bangsi tuhi lutun ajo bangke kupon lo, pempini bangke nilitum analo porfai si bangke rat pen nai dolo non mai judep pen na lonti ang kangarlo tuning aningkan ke pasat lang ki undun lapen ke krihini ang dengelong asat lang ki undun atum hantami nitum arjo ponong lo lapen be pinong we bangke kalitang lang tuk terang dun kan malin non panceng konpo dasi pining aningkan Dak ni tum na bangsa sayang dengge dengelong kaduk abe nalong tiarat dong asar pencenglo kithi gidin pencenglo disu jang pencenglo aklimang phar pipo purun tami alang ni tum tami nang cera bang situdun lo kelang alo nang cipidun lo lapen ke ahin pen ke bang atum tami nang lang dun lo Nasi Angtong ing tika tharaphan apar dikrong kolom sing rong phar arong aradatum ningkang sampen kachupapon Aruni phai kreke thom arni lakha kre troxy dhonsiri constituency ke parlo apar dikrong 10 mile national highway 37 atovar pi adung kedo kolom singrong phar arat atum all party hills leader conference mati thi hekpen APHLC atir pilam jai sarpo angtong ingti ka tharaphan kaike karbi akhea kisung along arjab dun thip lapen inut ke thekser youth leader kaike social media platform along ke thek longri ajok aning kang sampen rong isi ching room si chophaponlo labangso ka chophapon ateng pen angtong ingti ka thar lapen ari sangho tumpen che tongdam si bidi sore che than ponlu labang solong ke chengsi angtong ingti kolom sing rong phar arong aratatum theklong pen man ke do karbi apoho pen archo ponsi deng ponlu adon thu chingki che thanji aphan sakate rang pen mai ingni ponsi alohi aphan pachini ponlu labang so ke deng pon abirta long pen dhonsir constituency APHLC mephu MS Tokbi women wings president secretary atum tami che tongdunlu Adontu Borjan constituency APHLC PS along Klembang Phi Maluti Rong PP social worker Bijoy Rong Pi Lapen Rong Asar Lapen Penangan Rong Aratatum Chetongdun Labang soning kang samben kedeng pon amaya long angtong ingti ka thar ahin pen penangan karbi atum kisung ke boy lapen 6 sedul aron aputhak chethan chepari ponlo mai long penangan ningduk alam themati methang adim along tami non tribal atum nang hai bomlu aning hangaling dukan tami bilong han a kheti tami aning hangaling si claim long lok ajok aphi ong aphai nang bat ong lapen komat lok ke chok chepusi ningje pon Sar pini nali pan adak kolom sing rong phara rong nali pan ngacho phapon pun nali tak ngacho tong pen kan ningarong sa ningarong piklo ini ajai me ke bang jasemet bang ke dead long ri arlo alama kisung alam chithan varet nang po anbang anbang ke kanilo pini bang ke chingki nang chithan nang lapen chipachini nang pula so ajai me ke son si pini ke dek podo ke madakta bang ke bang nong lepin nak lapen election campaign do boy yang posita
jungki long nangi po abirta da doga dolo tema sita apor bang chipi punya derlo la angkang thidung aposi niliphan nasnanga tang ma dak sija seben ni bang apor bang chipi lo basi apre dim bang apor chipi o ni derlo basi non judera kesita ke claim ke dang peng tong kok lo pokoli dalang ke ke claim nangi se ke ong la posi pini non campaign tang da fista pini da non la thom ni chepi se me dak bang do ni jingki long lo pen ning thilo ni lidat le ning arong ri lo ni tum je puji pi tum de ning arong ri lo dak arong tong berong thak la pen rara tu tamya ning arong lo pusi ning thepon lo se nili just meta bang ke non la kapacitang oni dim ana bang ke non apor la on counting la tangte sega bang ke la sebe non amat ke code of conduct juje delang do boila si my meeting ke pote ke non ke biji ron ke abela sida so sega hod bang ke non son pu chingki che than che pachini ning che parong na puson chingtung chari pen so chingki je jai me an bang ke kapatang fan bang ke bori pon po na si apulo det long ri ke phane kem potang de la ke hem sangkok apor bang ke la ke do ilo si tame dake bang pen bang ke hai ke la keleng ta me ni le phang na pulo khala ni tum keng pen dam ba mo si tame ani 6 kilometer ring koi abat kilometer thongke ra pola on ke dam ke la khoi sita hada adin le rok pen bang ke la so le rok pen le phang ta lo si ning ke oi bang ke medet ning ke oi ke lak bang medet na si mi ba pulo tang te semet ra kang hon long do rar pen kang hon ke long lo pulo tang dak ma si ke la ke leng da si mit thai ini ngalu du do na mit thai dak ma si son si non ani wang sita jong hele klem dam voi ke chita me rat pen jing ki chi than long lo jing hon long lo pulo tang te la hai ki du ke lak ki sung an bang ke lai bang me thai ti ta si pini le thot sita me dak kolom sing rong para rong lo don suri mosti ar lo dak bang pen jing ki chi than long sa enjoy bet le jon long la pe sita me ning rong pik lo la pen ni ning thelo monon ki sita me dak bang tu long bom lang ko si ni ning thelo